Kebersiboni pi ki perlog basu tenat ban page ke channel. Te perlog mandon ban itu angne bahaka akan terik na jun ajar puai kapor kena stenggrang gejit kai football euro atpor po. Barakala terik na jun ajar puai hakapor arsteng stem. Tim kilong kanan persia ke Germany bat ka Sweden persia ke Ukraine. Tehkan ke jing ikon ka T7 News ke balong ka electronic press baju patai kubor ning bah YouTube, Facebook, at kunta tata. Lapelong ngajik tip lane hakitin nong way predictions. Kita kalong mano ban job na pedang satu league teams, bat ban tip bro kena gol kin job. Tehkan ngajik tip kalong T7 News Facebook page. Adon hadu news patam mut kinong kentip lane ki predictors. Basi mentah. But ki ai ka jong gajis ngau jingki but san minute shwa gajin kai kene sikman kunta ro gajin kentib lakut no tendal akut gajin lakai do artili dan tang iwe badi tek na pedeng kita gi news pa ngotam tai dei master fair new basong pasa apok se selong te pelok sa share kini video bat sa komen ro ada piton even on besibon.